Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe ɓe andu diina maɗa weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique dental tanira falba sannoɓello ngari ñaɗon koyli e nammadi dental mbahe tizaniya dental tizaniya dabbe dental ceerno Souleymani Hamidou Banna Seydi Sy koto Mahewenu jeeri dental ceerno Mouhamadou Sambo War koto Feral dental jinnaɗo meɗen oustaz Ahmadou Yero Kilima ñabene e Tule Oole hayatanima e dendagal dente inniraɗe taniraɓe kodde Adama Ayssi Ilmane Siré koɗo subaka joom wuuro Nangue e hoore jaam gueno hiiri e meɗen jamdi jeeɗe ɓiiri tengguɗengu ɗo henne e Jali Joom Manggo e Dirali dokkuɓeje towi tiime maayo hango duwonago to ñalloɓe awde jaltata ene jiilo ndiyam ko jaari sikki ala guli godani ko ndin jamdi yoni ha to mbahe e wendu jeeri e jeejengo ɗaɗi jeeruti tugni waalo ko ɗon karaje laaɓi nande peɗoŋaji ko hono ndin jamdi yoni ha to Kanel e Kanareje Kanamboɗo wam ladde Suduba Sabunu Ngakoje wural fa Oumar Ceerno Bella ko ɗon taweten deedi meɗen Abou Sow wondiri joom suudu muɗum sohna Maymuna en mbiɓe so pulle ko hono ndin jamdi yoni ha to hunare boyya uma hani buufa galle baali dalil wiyata hoto kole mawdu kole wabindu kole juli kono hande noon en calmintu hen bandiraɓe Ceerno Palel naɓe nde wonnoɓe towni arara e tigui rigui Alaji Bambo Jam hiiri Alaji Dahiru Daf e dendagal ɓesgu Ceerno Palel Jam kadi hiire meɗen sikki ala en jahat ha to hawre tawi no jinnaɗe men Ceerno Abdoul Ba wondiri e sehil men musidɓe men Ceerno Samba Abdoul ko hawre ɓe townira e tigui e ɗiɗo ismuji yo gan yoɓ moƴƴere en garti e jaam e cellal ɗo e Dakaru Jali Joom Manggo e Dirali eɗen ɓamte bindane meɗen siira ɗe mbaɗanɗen kala altine en calmini noon dendagal andu diine ma bandiraɓe dariɓe lang dental ngal yewani ngal olani ngal hattaki e rewɓe e worɓe sukaɓe mawɓe dariɓe ina jaggui e diine islam no jaggue pulago yo gan yoɓ moƴƴere junno balɗe humto hajuji ɓe jaahi Rasul sallallahu alaihi wa sallam so oɗon teskiti altini o tomo dow nde wonno altini ɓennuɗo en diw tawi eɗen goni e lawol ummade Dakar fade seeno goppirno ɗon kono Seydi Hadji Malick Sy Moussa wino wama ra'at sittuna Zahra aminatun min al ajaibi fa ta'dida la tarumi wa qad ra'at niswatan qad qulna aisatun wa bintu Imrana tikil huuri la takimi sallallahu alaihi wasallam joni so wini gal inchallah di Haji Malick Sy ibn Ousmane radiyallahu ta'ala anhu oy lamma ata alladhi yati nisa ra'at janaha dairin nafa mahala min jusumi jol mon non den babo sowi oy lamma ataha nden ari e nene men amnata alladhina nden hunde yaati nisa ko arata e rewɓe o fantiɗo ko ngati were jol mon non dal jibinede Allahu akbar nden nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam jamma mo heɓori jibineɗo ko arata e rewɓe ko ari e nene makko sen cowti mbiyen ngati were nde wonno rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam ko kanko wi kala ko wone makko hoto hay hunde suuɗe nde wonno ala ko soofe makko hay hunde ummade baba Adama ha yetti ba makko woni debbo woni gorko
kala to andal makko rewno jomum wofani Allah wofani Allah rewani ko wona Allah subhanahu wa ta'ala hani do jibinta o jibinama ho yalti aduna ko sofi takkake makko sallallahu alaihi wasallam wadde kaane fo o yamiri ha jol mondo haji malik o wi lamma ata halawi yati nisaa ra'at nden ko arata e rewɓe ko wiite ngati were ra'at ari e nene makko walla ari e nene makko ra'at o yi kanko nene amnata nen ɗumare makko ra'a o yi janaha bibje ɗayri ndiwri ay jigol bibje ndiwri ɗe nafa ina riwtanamo ma haala kala ko ina hulɓina min jusumi umrade kawsaji kulɓiniɗi mawɗi kala ko huleteno risque gonnoɗo e ngati were risque gonnoɗo e jibinde e kulhuli gonɗi hen e musalla ndiɗo ndiwri ndi Allah neldi ittani ɗum yummu rasul sallallahu taala alayhi wa sallam haalaɓi ɗum fanti hen ndiwri ndi riwayaji kewɗi kabrama hen kono en cuɓima yaadude e riwaya biɗo way kono fondu ranero tal ɓe mbi ko pooli kewɗi seeɗa diira ha faye makko wona ƴeewde haqqille makko woni hen so fondu forti bibje ɗe ɗiɗi ha fottimo loy o yeehi hen wibdu ñamago ina winda hen allahu ne winda hen la ilaha illallah so ƴeewi wibdu nanogo ne winda hen mouhamadou rasulullah sallallahu taala alih w sallam ete eɗen gandi gila nde rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam ina yaranno e lebbi jeegom e nder reedu nene makko wimakko wiyanoma so jibinama indirmo mouhammad ha omo andi ko ɓiɗo ko wiyete ko mouhammad ete o yi ga hen bibje fondu ndu ne winda hen ga hen la ilaha illallah ngo wibde ne winda hen mouhamadou rasulullah ha jolmon seydi haji malik ɗum tagui oɗo ƴeedu ɗum ha ɓiɗɗo jibinata to tinani moussa allah sallallahu taala alayhi wa sallam ha jolmon o wi wa thammatatha nisa'u zahiratu sanan tasmitaha mala'ul a'la zawul kormi bamu famide rasul sallallahu alaihi wasallam nden laaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam yi aduna o wi nden yummakko isli ko malaikaji mbuklito yummakko ina foti wiide islam mbiya alhamdulillahi malaikaji mbima yarhamukallah ko ha mbawen famde ina foti wiide noon wadde wa sammatatahu nisa'u zahiratu sanan tasmitahu almala'ul a'la zawul karmi wa sammatataha bukliti nene aminata nisa'u rewɓe zahiratu jalbuɓe sanan e ndaneri tasmitaha ho haɗani e rewɓe de hono no buklitirnoma almala'ul ala dente Allah tawde ko malakajo fanti hen zawul karam jomtiddugal en ɓe rewɓe arnoɓe tawtorede jibinede rasulu sallallahu taala sallam ko ɓen bukliti nene aminata mo haali holi kamɓe urda enen ne jeeya hen kono yimɓe aduna mo haali holi kamɓe seydi haji malisi o wi wa ma ra'at sittuna zahra'u aminatun min al ajaibi fata'di da la tarumi jolmon joni to Allah jaɓi seydi haji malisi ibnu usman radiyallahu ta'ala anhu o wi wa ma ra'at sittuna zahra'u aminatun من العجائب فتعديد لا ترمي صلى الله عليه وسلم وما رأتم كيدم ستنا نيني من الزهراء لابتو جلبدو آمنة بيتني هن كوي إكاوساجي كان كون نيني آمنة كوي من العجائب أمراد إكاوساجي yum rasul sallallahu taala alayhi wa sallam tuggude ñande o sowiniraɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam ha faade ñalawma mo wajibina o ko yiye kawisaji fata adida limtude ɗum de wiide aɗa limta la tarimi hoto ɗaɓɓu a yitata a anda hono foti ko yiye kawisaji o wi ina jeeya hen kanko seydi haji mali sidi ousmane wa qad ra'at niswatan qad qulna asiyatun
وبنت إمران تيك الهور لا تاكمي جول موندو ها وي إن جاهن وقد رأت نيني أمنته وي نسوة روبة قد قلنا وياما آسية كو آسية أوتو قلنا لجم سودي فرعون إذا عندي كو جوندا ونو فرعون ونو كيفر كو هيوي حالا مهن وياما فرعون لسيم هاوسنكي haaf haɓe seetti ha firawna maayi kanko nene asiyatu firawna yettaki riwayaji kewɗi kalama hen won wiiɓe so jamma ari firawna ron kan wonde gorko won wiiɓe ala wona gorko Allah nanga babba ɓila hakkude mabɓe wonde mabɓe allahu akbar hol goɗɗo o wi wo bintu imrana nene mariam yumum isa ari o wi tikil huuri eɓe gonde reɓe huurul ayni en la takimmi jol mondo ɓeɓe fof gari koye notade jibinede rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam ina jangga e defte nene asiyatu joom suudu firaon o jeeyete koye suddiɓe rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam to aljannaji yummum isa nene mariam jeeyete koye suddiɓe rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam aljannaji e rewɓe uuril aynen gaari hawridde e jiigol aduna rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam ɗum ɗo jumol wa gadraat niswatan qad qulna asiyatun wo bintu imrana tikil huuri la takimi sallallahu taala alayhi wa sallam كذا الغمام الذي ما فيه من الغرائب الغر كسف السر لا تسمي جلمان دونك هي كايسادي سيدي حاج مالك سي مسلمان اوبي ina jeeya kawisaji ñeno jibinte kanko rasul sallallahu alaihi wasallam kasal ghamama non den ma rulde alladina den rulde ummi do asman ma fihi ara rulde he kono hulbina ma fihi ala hen kono lorla ma fihi hay bana goto ala lulde he ede fihi ine den rulde he non minal ghara'ibi e kawdi al ghuridaneji haji malik wi kasfa sirri wi dara hunce sirruji la tasi hoto yeetu wi dara hunce sirruji kewde jibide rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam bamum al-qasim bamum abdullah ibrahim bamum zainab umm kulsum ruqayyah bamum fama bint rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam tanum al-hasan al-husayn jolmon o wi na jeya hen ra'at ثلاثة آلاف قد انتصبت في كعبة المشرق والمغرب تسمي جوني تلجبي إن شاء الله سيدي حاج مالك ابن عثمان رضي الله تعالى عنه وحال كاوساج كودي أجبني رسول صلى الله تعالى عليه وسلم وويرأت ثلاثة آلاف قد انتصبت في كعبة المشرق والمغرب تسمي صلى الله عليه وسلم وويرأت نين أمنة يي ثلاثة آلاف دربوجي تت قد انتصبت إلى شمبا في كعبة نسود كعبه دربون شمبا يدو سود كعبه ويرو بيجيبه في ترك رسول صلى الله عليه وسلم كيوم جوغري لا ما مكة المكرمة لا مسود كابل ما سرقي ويدرا بو إن سامبا فنانغ والمغرب يدرا بو سامبا هرنانغ خلق كولر نلا رسول الله ما لا مو فنانغ لا مو هرنانغ جولمون يمكن يولم إنغتي رسول صلى الله عليه وسلم جبنتني يادون حاج مالسي يودا أو رأت ثلاثة آلاف قد انتصبت في كعبة المشرق والمغرب أو يعدم دو ارتسمي ما نرداني حاج مالسي حاج هذا تبان دولي أو تالله ما خفت تانيسا على قسمي سرواه ما دمه الأسباب من تومي جل موندو حاج مالسي او وي تالله نوندري مانغو الله تدغال مودum o wondi yo sohto haalde bi alhaji maalsy ko gonta o wi ma xiftu etemi hulade tahanisan yande ala qasami e nde am wondode ne dugo ndeɗam wondode ne gonmi mi wondi mi suwata o haalde ko gonami ko kono kadi mi wondiri manggo Allah mi yenta e wondoram he
wi Hadji Malick Sy ko gonata o wi sarwahu namdo Seydina Muhammad ma dammahu moftani ɗum ma dammahu tappani ɗum woftani asdawu coomdi no tuwaɓe kanŋeji holko haalat ɗo henno reedu korɗo Allah meeɗani sawde baaɗo no nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam reedu yummakko ndu ko ndu sawi ko debbo meeɗani sawde ko way ni ɗum woni kaaɗo haala Hadji Malick Sy mi wondiri mango Allah seydi Sy hay sa wondani haala ma no huutere ha o wiwa kad ata qawmaha safa'u safiyatan sudura man munihu tawfiq fil qidami jol mon joni noon omo haalanma wagat ata addani qawmaha yimɓe makko on saaha Saffa'u nene Saffa'u oɗo Saffa'u kanko woni yummu Abdourahmane ibn Awf sahabiyanke Jalil Galo ballannoɗo Rasul sallallahu alaihi wasallam ko yimma ko ngarimini nene Aminata sa hande Rasul sallallahu alaihi wasallam jibinte wadde o addani yimɓe makko saafi tan ko ene safra sudura becce holbo moƴƴi becce o man muni hu ɓen mulda ɓe ganduɗa ene mulda e mumen taw fiiga kawɗagal figgidemi gila ko ɓooyi gila hay hunde kewani Allah no loowe mumen wawde jabde moƴƴere e jabande moƴƴo ɓeɗo kay ɓe dañi ko ene safra becce sabu ɓe dañi Allah hokkiɓe jabde Rasul sallallahu alaihi wasallam e jabande ɗum wadde nen Safa addani kala jogoɗo malede jaɓa Rasul sallallahu alaihi wasallam jaɓan ɗum nelal mum nene Aminata addaniɓe ko ene safra becce Hadji Malick Sy ne haala holno Rasul sallam feeñiri aduna hankkadi omon naata e ndendirlo o en kaalino e siraji men kewɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o jibinaka jamma nelaɗo Allah sallam jibinaka ñalawma ha wasabi holno wonata ko ni wonata nelaɗo Allah sallam nde jibintede o fuɗɗi yaltude ko hunde e jamma e ndaara wedde wetani koye jamma kontete nde wonno enen julɓe serdi jamma e ñalawma ko fajiri ceekade kala jibinaɗo ko adi fajiri koye jamma o jibina kala jibina taw fajiri ceekima koye ñalawma jibina nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nde yaltata nde e reedu nene muɗum o yalti ha heeɓi hakkude ɗum fof koye jamma jeeno haw heeɓi hakkude fajiri o fajiri feeri ha laaɓi ñalawma ari ko heddi ko ene yalta ha laaɓi yalti koye ñalawma wadde ko hunde jamma hunde ñalawma sa laaɓi mbiya o jibinaka jamma jibinaka ñalawma koye hakkude o jibina sallallahu alaihi wasallam jol mondo holko Allah waɗiri ni Allah ina andi so tawi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jibina ko jamma ma daraga daro jamma na waso ñalawma mimi won jibinaɗo e am min jamma hol makko jibinaka e maɗa sinno Rasul sallam jibina ko ñalawma ma daraga daro ñalawma na waso jamma wiye jamma aha won jibinaɗo e am ma daraga daro walla guila aduna woodi mo baɗo noon jibinaka e maɗa ete jogani jibinede e maɗa Allah fecci hakkude he hunde jamma hunde ñalawma goto fof wawi ber ko nelaɗo hunde Hadji Malick Sy yoɗa haala ka o wi wagadata وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكهولا كما كان مفتونا بلا لا 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 مي جل من جن سال جل لا مثلا هكيل نلاد الله صلى الله تعالى عليه وسلم نني أدنى جل من بام فابنت رسول صلى الله تعالى عليه وسلم ete ko yawmu lisden wonno ko nyalawma altine nyalawma hande o ha jol mon Hadji Malick Sy ibn Usman radiyallahu ta'ala anhu wa akhrajathu nadhifan ma bihi gadarun limla wa min dibihi tadhiru li suqmi yumi sababata مقبادا أسابعه مثل المسبح يرنو الألوى ذاهما مثل الله تعالى عليه وسلم جلال رب رفيع قال حين أتى وقيل سبح في تكبير الإذا مثل الله تعالى عليه وسلم جل مون Hadji Malick Sy obi nene makko wa akhrajathu o yalti nimo nene makko yalti nimo o yalti e nene makko nadifan omo laaɓi cer ma bihi ala ene laɗa Allah sallallahu alaihi wasallam gadurum tuunde kala ko ene takka walla ko ene modda walla ko ene siklino walla ko ene neflo walla ko ene nande goɗɗum hay hunde takkani rasul sallallahu alaihi wasallam Hadji Malick Sy yoɗa ɗum o limla ko haɗi limla ko haɗi womin ɗibihi koye laaɓal e uureeki rasul sallallahu alaihi wasallam kadi hiiru laaɓiri uuriri liccuɗumi wonen ganduɗa hoorema asliji men ɗi kala ummade baba Adama taganoɗo ha ñande o jibinte kala ko laaɓi woni annabi muɗum woni ganduɗa hoore maɗe nelaɗo muɗum woni kala ko moƴƴi muɗum ko sababu nde rasul sallallahu alaihi wasallam laaɓiri ko haɗi o laaɓa limla ko haɗi o laaɓa
haaji mali si musmaɓe mbi nelaɗo allah sa sallam haaji mali si mbira aɗa andi rasul mbira o wi mbaɗa andi ɓe mbine nelaɗo allah sallallah alih w sallam yene leydi hol position mawɗo o wi mbaɗa andi ha o wi yumi sababata migbadan asabi o ari yuumi omo joofo sababa jofordu ndu fiɗo jofordu ndu fotti loy migbaɗo omo tami asabi o peɗel keddiɗi ɗi jofordu ndu fotti loy no holla allah ko gooto peɗel tati keddiɗi no kofi wordu ndu no fawi dow tati he omo holla allah ko gooto honoon teyitoɗo ni sallallahu taala alayhi wa sallam ha mislal musabbihi honon cuɓihintoɗo ni yarnumo suttira omo ƴeewa ulwa towal zahima min o holno ko joom himɓe kanko sallallahu taala alayhi wa sallam ha jol moon omo haala ɗiɗo konguɗi e bandiraɓe jaafo hande appel aji ɗi keewi en jeeyatan ha cuuten ha mbaɗi artide ha woɗɗi appel ara ɗum noon hande woni allah hanniri en gaddi kam ha rasul sa sallam wi aduna kannen ɗo inchallahu mawlana altine garowo ɓamtiren jalala rabbin rafi'in qala hina ata wa qila sabbaha fi takbiri dhil idami wa ra'suhu jaa min yumnin wa min ibarin uznahu ayna habibillahi min ratami sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ونجعلنا يالله كنت عندنا قالوا dendagal tampunoɓe e mawludu nabi guila tan jamma mawludu o ino guila lewru ndu dari guila e waɗoɓe burdi ha e waɗoɓe mawlud ha e waɗoɓe ismu ha e waɗoɓe caggal ismu kala tampunoɗo e oɗo ƴeeɗiɗo jammaji sababude rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam yo allah rendin dendagal moƴƴereji tampunoɗe e rasul sa sallam rokka hen jomum rokka en hen bi jahi rasul sa sallam yo allah jaɓanen tampereji meɗen koto allah suynte soyata kala ko dilla e rasul sa sallam allah jaɓat foti a juuɗe makko foti a nangu mbuɗum ma mbaɗɗa sababude makko foti a mantumo foti a yimmo foti yimɓe jim pirɗa ko faate makko foti ganduɗa hoore ma a yaha tan jooɗiɗa e jonde omo haali aɗa heeɗo foti a waali hinkijiɗa sabu rasul sallallahu alih w sallam ɗeɗo gueɗe foof allah koko jaɓata ete wala hol wala goto hay sinno neɗɗo joganima yimɓe haqqeji ñande yawmal qiyamata jomum ene poñe ina sisire moƴƴum no guitte ina dokke ina joɓire ñamare janane wona ko tampade rasul sallam ɗum sisirta ɗum koko fandi heɓata ko so wona tampade rasul sallallahu taala alayhi wa sallam yalla jaɓanen golle men mbi jaara rasul sallam en jetti kadi en jarnima no mbiɗen ni bandiraɓe kadi dillinnoɓe sababuji nodde yo ngar kawren hen yo Allah yo moƴƴere mbi jaari rasul sallallahu sallam musidɗo moon sihil moon Salim Hamdoul Habib Dia to mba heewino joori jazakumullahu khayr Bye.